ikaze Ukuri TV show, tukaba tugarutse tubagezaho bya biganiro mwakunze cyane uburyo tugenda tubagezaho inkuru zira update, yaba ari iby'aba president bakize, yaba ari aba ministry cyangwa se abahanzi cyangwa se abakinnyi. Kuri uyu munsi tukaba tubafitiye aba president 10 bafite amafaranga menshi bari ku rutonde muri Afriqua. Abo ba president bose 10 tugiye kubabwira duhereye ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Ese aba ba president urakeka ari bande? Muri Afriqua dufite ibihugu birenga 50. Muri ibyo bihugu 50 harimo bamwe na bamwe basumbana mu bushobozi ndetse no mu buryo bw'amafaranga. Bafite properties nyinshi zigiye zifite amafaranga, niyo mpamvu bamwe muri aba ngaba tugiye kugenda tubabwira. Iyi ni top 10 iheruka gushyirwa hanze kuva muri 2022 kugeza 2023. Ikaze ku Ukuri TV show, ni Swati ubagezaho kino kiganiro aka Babayaga. Ku mwanya wa 10 tugikomeza urutonde rwacu rw'aba ba president bo mu mugabane wa Africa. Ku mwanya wa 10 turasanga abo bita Idris Deby. Idris Deby ni president wa Chad. Chad ni igihugu cyo muri Africa cyagiye kiyoborwa n'aba president bagiye batandukanye, ariko uyu nguyu we akaba atandukanye nabo. Uyu mu president wayoboye iyi Chad witwa Idris, ubwo ni Idris mu rurimi rw'icyarabu. Uyu mu president yavutse June 18 mu 1952. Uyu mu president ndetse yategetse kuva mu 1990. Uyu mu president ikindi kimuvugaho nuko mbere yuko ajya ku bu president mbese yatsinze uwo mwanya w'ubu president, ari uko akoze kudeta. Uyu mu president rero dukomeje kuvuga byinshi kuri aya mafaranga yiwe, ayakura muri properties zigiye zitandukanye, amazu ndetse n'imodoka zihenze. Akaba ariho bagiye bakora uru rutonde bahera ko bamushyira ku mwanya wa 10. Uyu mu president akaba atunze miliyoni 50 z'amadolari. Aya mafaranga ni amafaranga menshi biba byarasabye ugakora ndetse ugakora cyane. Urumva uyu mu president tuje tumusanga kuri uyu mwanya wa 10. Ese ku mwanya wa 9 turasanga nde? Turaje tunyarukire ku mwanya wa 9 twihuse, naho turebe uri ku mwanya wa 9. Tugikomeza ku mwanya wa 9 turasanga umupresident wo muri Eritrea. Ese uwo president wo muri Eritrea urumva ari nde? Uyu mupresident izina rye bamwita Isaias Afwerki, akaba ari president wa Eritrea. Iki gihugu kiri mu burasirazuba bwa Afrika, gihana imbibi na Ethiopia, ubwo nta kindi ni Eritrea. Niwo mwanya turiho wa 9, Isaias Afwerki. Uyu mugabo akaba afite ubutunzi ndetse ubwo butunzi akaba bukura muri properties nyinshi. Izo properties harimo amazu afite ndetse n'imodoka zihenze afite. Ndetse uyu mwanya wa 9 akaba yabishyizweho na Forbes magazine. Forbes magazine ikabivuga yuko Isaias atunze miliyoni 100 z'amadolari. Miliyoni 100 z'amadolari zikaba zimushyira ku mwanya wa 9. Uyu mugabo akaba yaravutse mu 1946, ajya ku butegetsi mu 1993. Nibwo yayoboye iyo president yo muri Eritrea.
ku mwanya wa 9 ubwo ngubwo tukaba tuhasanze uyu mugabo wo muri Eritrea akaba ari perezida waho. Turaje tunyarukire ku mwanya wa 8. Ese ku mwanya wa 8 turahasanga nde? Twakomeje n'urutonde ubu tugeze ku mwanya wa 8. Mbibutse ko mu gikurikirana Ukuri TV show ni Swati Medi tukibagezaho uru rutonde cyangwa se Baba Yaga. Twaba tugeze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuperezida bamwita Abdel Fattah el-Sisi, akaba ari perezida wa Egypt. Uyu muperezida wa Egypt akaba yaratangiye gutegeka Egypt guhera muri 2014. Akaba aribwo yatangiye gutegeka igihugu cya Egypt. Egypt cyangwa Misiri ni igihugu nacyo kiranzwemo n'Abarabu, cyane cyane bino bihugu by'Abarabu. Impamvu biba bifite n'amafaranga menshi cyangwa se bibarizwamo abantu bafite amafaranga menshi nuko baba bafite bimwe mu mutungo kamere. Uyu mugabo Forbes magazine ikaba yaravuze yuko mu mutungo we bagiye gukusanya byose hamwe basanga afite miliyoni 185 z'amadolari. Miliyoni 185 z'amadolari ni amafaranga atari make cyane. Ntabwo ari amafaranga upfa kubyuka ukabona cyangwa se upfa gukora uko wiboneye ukayagwaho. Biba bisaba kuba warakoze ndetse ukongera ugakora. Twongeye kuvuga kuri uyu mugabo Abdel Fattah el-Sisi cyangwa se el-Sisi, cyane cyane mu mutungo afite akenshi ni umutungo kamere. Ni umutungo kamere ndetse ibyo byose bikaba bimushyira ku mwanya wa 8 mu rutonde rw'abaperezida bagize Afrika. Turaje dukomeze twihuta tugera ku mwanya wa 7 ndetse tunasatira no ku mwanya wa mbere. Tukaba dukomeje ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umwami. Ntabwo twari tuzi yuko muri iyi myanya 10 cyase mu bihugu by'ubu ngubu hashobora kuba harimo n'umuntu w'umwami ushobora kuba yaza ku rutonde rwa Afrika. Uwo mwami nta wundi bamwita King Mswati wa 3. Uwo mwami akaba ategeka igihugu cyitwa Swaziland. Uwo mwami niwe mwami ndetse uri kuri uru rutonde. Gusa hari n'undi mwami turaza kumubona imbere ye, ntituzi ngo ni uwakangaye cyangwa se ni uwakangaye. Ibyo ari byo byose muri aba bami harimo abatunzi ndetse bafite n'ubushobozi. Uyu mwami King Mswati akaba ayobora kino gihugu cya Swaziland giherereye mu majyepfo ya Afrika. Nk'uko tubikesha Forbes magazine, uyu mwami King Mswati wa 3 wongereho wa 3 utazamujijisha ukamugira wa 2, akaba afite amafaranga angana na miliyoni 200 z'amadolari. Miliyoni 200 z'amadolari ntabwo ari amafaranga make. Ugiye kuyashyira mu manyarwanda ni amafaranga menshi cyane ndetse menshi byo birumvikana. Uyu mwami akaba afite imyaka 51. Ku myaka ye 51 ni umwe mu baperezida bafite icyo bita private jet. Ntabwo biba byoroshye cyane. Kuba afite iyo private jet siyo yonyine yaba imwinjiriza. Hari n'ibindi bikorwa akora bigenda bimwinjiriza, yaba umutungo kamere, yaba amazu afite, yaba imodoka afite, yaba ndetse n'ibindi bikorwa biri ku mpande afite. Bikaba bituma Forbes magazine yamushyize kuri uyu mwanya wa 7 ndetse natwe tukaba twamushyize kuri uyu mwanya wa 7 mu bafite agatubutse. Akaba afite miliyoni 200 z'amadolari. Turacyakomeza ubu tukaba tugeze ku mwanya wa 6 tugenda dusatira hafi no ku mwanya wa mbere. Tukaba dukomeje ku mwanya wa 6 mu rutonde rw'abaperezida ba Afrika bafite agatubutse cyangwa se bafite amafaranga menshi mu bikorwa bakora cyangwa se mu byo binjiza. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuperezida wo muri South Africa, Cyril Ramaphosa.
Ramaphosa akaba ari umuperezida wo muri South Africa, ubwo ni muri Afurika y'Epfo. Uyu muperezida iyo turebye muri background yiwe tubona yuko yagiye ku butegetsi asimbuye uwo bita Jacob Zuma, ndetse n'uyu muperezida akaba afite amafaranga agera muri 450 miliyoni z'amadolari, niyo Forbes magazine yagiye imubarira. Uyu muperezida Ramaphosa yagiye ku butegetsi asimbuye Jacob Zuma, ubwo muri icyo gihe Jacob Zuma bamushinjaga bimwe mu bintu harimo ruswa, harimo n'izindi finance ziri ku ruhande. Ndetse uyu muperezida Ramaphosa akaba ari we dusanga kuri uru rutonde rwa 6 mu baperezida bafite agatubutse muri Afurika. Turaje tugane no ku mwanya wa 5 tugenda dusatira ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa 5 turahasanga nde? Tugikomeza ku mwanya wa 5 mu bafite agatubutse ku rutonde rwa Afurika, ku mwanya wa 5 twihuse turahasanga nyakubahwa Paul Kagame. Ukivuga rino zina uhita usanga uyu muperezida ari ku mwanya wa 5, nta handi ubwo ngubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda uyu mugabo akaba yaravutse mu 1957, ndetse uyu mugabo akaba yaragiye ku butegetsi mu bihumbi 2000. Uyu mugabo muri Forbes magazine akaba atunze cyangwa se amwe mu mafaranga cyangwa se mu bushobozi, akaba afite miliyoni 500 z'amadolari y'amanyamerika. His Excellent Paul Kagame akaba ayo mafaranga miliyoni 500 z'amadolari harimo properties bivugwa yuko zigenda zivamo muri ayo mafaranga. Si n'ibyo gusa, hari n'ibindi agenda akora ku giti cye ndetse anateza imbere n'igihugu cye. Muri ibyo byose bikaba bituma tumushyira kuri uyu mwanya wa 5 mu baperezida bafite ubushobozi bw'amafaranga. Akaba yinjiza 500 miliyoni z'amadolari, akaba atari amafaranga make cyane. Turaje dukomeze no ku mwanya wa 4. Ese ku mwanya wa 4 turahasanga nde? Tukaba dukomeje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga nde? Turahasanga uwo bita Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akaba ari perezida wa Kenya, ni igihugu cyo muri East Africa cy'abaturanyi hano hafi y'u Rwanda. Uyu mu president Uhuru Kenyatta akaba afite ibikorwa bitandukanye, gusa akaba arusha uri ku mwanya wa 5 amurusha imwe mu mitungo. Gusa nubwo amurusha mu mitungo banganya amafaranga. Uyu Uhuru Kenyatta dusanga ku mwanya wa 4 muri aya madolari 500 miliyoni z'amadolari. Urumva ni amafaranga menshi cyane. Iyo ugiye kureba aya mafaranga ahantu hanini agenda aturuka yaba ari mu mutungo, mu ma companies ndetse no mu ma university. Uyu mugabo rero akabaza tumusanga kuri uyu mwanya wa 4 mu baperezida bafite agatubutse ku mugabane wa Afrika. Tugikomeza urutonde rwacu tugana ku mwanya wa 3. Ese ku mwanya wa 3 turahasanga nde? Muracyari kumwe na Swati Medit cyangwa se Ukuri TV cyangwa se Baba Yaga. Reka dukomeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga umuperezida witwa Theodore Obiang Nguema Basogo. Uyu mu president wo muri Guinea Equatorial afite byinshi bigenda bimwinjiriza, aho hamwe afite private jet, akaba ari indege iri prive ishoborwa kugendamo na nyirayo gusa,
ndetse akaba afite n'imodoka zihenze, ndetse bikaba binavugwa yuko afite n'amakonte menshi mu mabanki yo muri Amerika. Kuri izo mpamvu Forbes magazine ikaba yaramushyize kuri urutonde rwa gatatu mu baperezida bo muri Afrika binjiza amafaranga menshi, akaba ari 600 miliyo z'amadolari. Tukaba tumusanga kuri uru rutonde rwa gatatu, akaba ari Ngwema Mbasogo Obianga Theodore, perezida wa Equatorial Guinea. Turaje tugere no ku mwanya wa kabiri. Ese ku mwanya wa kabiri turahasanga nde? Ese ni uwuhe mu perezida wumva ushobora kuza ku mwanya wa kabiri mu bafite amafaranga? Twakomeje ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga perezida witwa Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba ni perezida wo muri Gabo. Uyu mu perezida wo muri Gabo akaba yarayoboye Gabo kuva muri 2009 mu kwezi kwa 10. Ondimba cyangwa se Ali Bongo yavutse mu 1959 mu kwezi kwa 2. Uyu mugabo akaba afite ubutunzi cyangwa se agatubutse mu mushahara cyangwa se mu mafaranga katoroshye namba. Akaba afite amafaranga angana na 1 billion cyangwa se biliyo imwe y'amadolari, ubwo ni 1 billion dollar. Uyu mugabo ndetse bikaba binavugwa yuko afite properties nyinshi zigiye zitandukanye, yaba amazu cyangwa se imodoka cyangwa se n'ibindi bikorwa akorera muri Gabo. Forbes magazine ikaba yamushyize kuri uyu mwanya wa kabiri kuri iyi 1 billion dollar, ndetse bikaba binavugwa yuko uyu mugabo afite inzu ikomeye aho bita i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa yitwa Town House. Ikaba iri mu bamwinjiriza ayo mafaranga yose, akaba ariyo mpamvu tunamusanga kuri uyu mwanya wa kabiri. Dukomeje turaje dusatire ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Tugikomeza ku mwanya wa mbere, dukomeza tubibutsa mukurikirane Ukuri TV show, akaba ari TV izajya ibazanira ibiganiro ndetse na show zirenze, yaba muri entertainment iyo ariyo yose, yaba ari abaperezida, yaba ari abahanzi, yaba ari ababyinnyi, yaba ari anything to show, I will give you show. Ku mwanya wa mbere tukaba tuhasanga umuperezida witwa King Mohammed wa gatandatu. King Mohammed wa gatandatu, ese ava mu kihe gihugu? Igihugu aturukamo cyangwa se akomokamo cyangwa se yavukiyemo akaba ari igihugu cya Maroc. Ubwo ni ibihugu by'Abarabu ababyumvishe vuba. Uyu mugabo cyangwa se uyu muperezida akaba ari umwami wa Maroc. Yavutse ku itariki 21 z'ukwa munani mu 1964, ndetse yaje kuza kuyobora cyangwa se kwimikwa kuva muri 2015. Forbes magazine ikaba ivuga yuko uyu mwami wa Maroc Mohammed mu bushobozi bwiwe cyangwa se mu mafaranga afite, bakaba barabishyize muri karikire y'amafaranga cyangwa se mu bijyanye n'agatubutse, akaba afite biliyoni 5 na miliyoni 800 z'amadolari. 5 billion na miliyoni 800 z'amadolari. Ni amafaranga atari make, ni amafaranga menshi bamwe muri twe dushobora kwita nk'inzozi, ndetse bamwe muri twe dushobora kuvuga ati ushobora kuyakora ukayakorera ubika bikarinda birangira unapfa utarayageraho. Gusa uyu mwami Mohammed aho agenda akura aya mafaranga
akaba ari mu mitungo y'umuryango. Nk'uko abami bagenda bahererekana ubwami, ubwo ni uko nguko nawe agenda ayakura mu mitungo y'umuryango. Murabeho, murakarama, Imana ibahe umugisha.